Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Imanalla shamupasun, ya Dios bendiciachun nishpa kunanpish kikinta acompañangapaj kaypikani, ya Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapaj, kunanka yachashpa katishun kishpichi Jesucristo bautizarishkamanta. Dios kakuyashpani paypak churita kachashka paypak churi niño kata kishpichi Tayta Dios kakuyashpani paypak churita kachashka paypak churi niño kata kishpichi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi allimi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi Dios pakuyayka hatunmi allimi Dios pakuyay niño katami jay kawsayta sakichi chaymantami kushikuyta charini Dios pakuyay niño katami jay kawsayta sakichi chaymantami kushikuyta charini Dios pakuyay llaymantami suma kawsayta charini wiñay kawsaytapish mari charini Dios pakuyay llaymantami suma kawsayta charini wiñay kawsaytapish mari charini Dejamos pacaño kata kapushangami hawa pachapi paiwan kushikusha Jesus ku dejamos pacaño kata kapushangami hawa pachapi paiwan kushikusha Dios pakuyay kahatongmi Dios pakuyay kahatongmi Dios pakuyay kahatongmi allimi Dios pakuyay kahatongmi Dios pakuyay kahatongmi Dios pakuyay kahatongmi allimi Tukuykunallataqmi llakikunata pruebaskunataqa chimbapuranchik charinchik. Shinapish chay llakikuna chay pruebaskuna shamunataqa mana yuyanchikchu mana rikunchikchu. Chay llaki chay problemakunata charikpipish chay chawpipipish mandak Diosmi kikinta ñukata hatarichishka. Chayta alli rikukpika shuk mancharinami kan. Imashina imalaya maypi ñukanchik kaymanta Cristo Jesús hatarichishka kunanka alli punllakunapi sumaq kawsaypi katikunchik kawsakunchik. Kunanka allimi kanga yuyarina imamantatik San Juan kishkashka libroka tukuymanta ashtawan balik kan alli kan Jesucristo manta ñukanchik riqsingapaq shinallataq kunanja kishpichik Jesucristota mandaqpish kishpichikpish kachun chaskik karikuna warmikuna kay librota rizanaka imamantashi may balik kanga allimi kanga kay Pascua punllakuna ña kuchuyamukpika kay San Juan librota rizana. Kay San Juan libro pika ashayachishpa rikuytukunchikmi kimsa shimikunapi hatun yuyaykunata. Kallaripika rikuytukunchikmi capítulo 1 manta 5 kamaka Cristo Jesús krina hawa. Katipika rikunchikmi capítulo 6 manta 10 kamaka Jesústa katinamanta. Chinallatik capítulo 11 manta 15 kamaka Cristo Jesús krina confiana kashkamanta. Kunanka rikushun Jesús bautizarishkamanta. Kayka imatatik nishanin. Imapaqtik chaytaqa apunchik Jesucristo karurarka. Imatatik rikuchishanirka, imatatik yachachishanirka ñukanchikmanka bautizarishpaka Jesuska.
San Juan 1:29 nin. Chaykayandik punchami Juanka. Jesus paypagman chayamukukta rikushpa, kashna nirka. Rikichik, kaymari kay pachapi kawsaqkunapaq huchata ansuchichun, Tayta Dios kachashka ovejaka. Juan Bautista ya Diospaq shimita parlakurka willakurka. Ipaymi kishpichi Jesucristo shamukta rikushpaka nin, kaymari kay pachapi kawsaqkunapaq huchata ansuchichun, Tayta Dios kachashka ovejaka. Imanishpati Juan Bautista ka, kishpichi Jesucristo ta rikushpaka, paymi apunchikpaq batyu, nishpaka yuyachin rikuchin. Allimi kanga ñukanchik yuyarina, kay mawka testamento pika, gentekunapaq pandarishkamanta, gentekunapaq huchallishkamanta, Yaya Diosta perdonta mañangapaqka, shuk malta ovejitatami wañuchina karka, shuk malta ovejitatami sacrificiota runa karka, chashna chay yawar tallirishka, yawar hicharishkami, rikuchik karka, shuk perdonta chaski tukushkata kay Antiguo Testamento pika. Chaymantami kunanka kutin, bautiza Juanka, rikuchin, paymi apunchikpaq batyuq nishpa. Paymi runakunata kishpichinamun shamun nishpa. Kunanka rizashun, San Mateo 3:13 manta, kaypimi rimakun Jesus bautizarishkamanta. Chay punllakunapimi Juan bautizachun nishpa, Jesuska Galilea llaqtamanta, Jordan yakuman shamurka. Paytaka Juanka mana bautizasha nishpami, imapaqtaq ñukapaqmanka shamunki. Ashtawanpish kanmari ñukata bautizana kanki nishpa, harkasha nirka. Shina nikpi Jesuska, kunanka bautizayllari, ñukanchikka, Tayta Dios tukuy munashkatami rurana kanchik nikpimi, Juanka arinishpa Jesusta bautizarka. Ña bautizarishka hipami, Jesuska yakumanta llukshikurka. Chaymanta llukshikushpaka, ñapish hawapacha paskarikpi, Diospaq espirituta, paloma shina paypaq hawaman uriamukuktami Jesuska rikurka. Ñapish hawapachamantaka, kaymi ñuka huyashka churi, paymi ñukataka achkata kushichin nishpa, rimashkapishmi uyarirka. Rikuytukunchik kishpichi Jesucristoka, payka kasunkapaq, payka paqtachinkapaq shamushkata. Chaymantami nirka, bautizaylla, chashnami paqtachina kanchik. Tayta Dios tukuyta munashkatami rurana kanchik nirka. Kishpichi Jesucristoka, tukuypimi Dios mingashkata, Dios mandashkata paqtachinkapaq shamurka. Ikaymi yachachina kan kikinman ñukamanpish, payta katikuqkuna kashpa, Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish kachun saskishka kashpaka, ñukanchikpipish kay munay katiyanami kan, tukuypi Dios munashka shina kawsana. Chaytami sustarina, chaytami mashkana kanchik, tukuy payta katik tandanakushka kriykunaka. Shinallatak rikuytukunchikmi, kishpichik Jesucristotaka, Yaya Dios chaskishkata, Yaya Dios allinishkata. Chaymantami hawapachamanta kay shimikuna uyarin, kaymi ñuka huyashka churi, paymi ñukataka achkata kushichin. Shinakaqpika, kay ishki hatun yuykunata kikin ñuka, kaymanta llukshichitukunchik. Kishpichi Jesucristo bautizarishpaka, rikuchikunmi payka, yayapaq munayta, ruranaman paqtachinaman kay mundo kay pachamun shamushkata. Ichaytaka rikunchik, hawapacha Yaya Diospis chaskirka, ichaymantami nin, kaymi ñuka huyashka churi, paymi ñukataka achkata kushichin. Bautismo manta rimashpaka, judiokunapaq tiempopika, yakupi bautizarinaka, kimsa yuyaywanmi ruraqkuna karka. Kimsa propósitostami charirka, yakupi bautizarinaka, judío runakunapaq kawsaypika. Shukmi karka rikuchinkapaq arrepentirishkata. Millaypi huchata mana allita rurashpa kawsakushkamanta riqsirishpa kutirirka, arrepentirirka, chaytami rikuchisha nirka, yakupi bautizarinaka. Katikpika, yakupi bautizariqkunami karka, gentil runakuna, judíokuna tukunkapaq. Gentil runakunaka, mana Dios aqllashka pueblomi karka. Dios manta karupi, Dios manta ladupi kawsaqkuna, kay punllakuna chimpapurashpaka nitukunchik mana kriqkuna. Paykunami kutin judíokuna tukunkapaq, Dios aqllashka pueblo parti tukunkapaqka bautizarina karkakuna. Kimsapika, shuk ministerio, shuk trabajowan kallarinkapaqmi, Dios mingashkata ruri kallarinkapaqmi bautizariqkuna karka. Shinashpaka, kay kimsa propósitostami charirka, judíokunapaq kawsaypika bautizarinapaqqa. Kutin Jesus bautizarishpaka, imatatik nishanirka,
Imatati yachachikurka, rikuchikurkami shuk arinita kikinwan ñukawan rurakushkata. Kikin ña bautizarishka kajpika nimonchari kikinka imamantatik bautizarirkanki. Bautizarishka washaka kikinpak kawsaypi mushuyashkankichu. Kutin manarik bautizarishka kajpika imatijarkan, imanishpatik kambak espiritual purina ñampika manarik bautizarinki. Bautiza Juan mana ñukachu bautizana kani nikukpipish Jesuska imashinati kutichirka. Jesuska nirkami yayapak munaytami rurana kanchik. Rikunchik Salmo 40 verso 7 y verso 8 kay yuykunata kun. Chaymantami kashna nirkani. Kankishkachishka pillushka karapika ñukamantami willakun. Kaypika kishpichi Jesucristo manta parlakun tukuy Diospak shim. Génesis manta Apocalipsis kamaka parlakunmi kishpichi Jesucristo manta. Ashtawan kay verso 7 llapitik katik parte pinin. Ñukamantami willakun nishka hipaka. Ñukaka chayta rurangapagmi shamuni. Verso 8 pinin. Ñuka Diosa kambak munayta rurashpami kushikuni. Kan mandashka kunataka ñuka shungupimari wakichini nirkanimi. Bautizarishpaka yayapak munayta paktachirka. Chaypak washakanin kambak munayta rurashpami kushikuni. Kishpichi Jesucristoka yayapak munayta rurangapak paktachingapakmi shamurka. Chaypak washakanin kan mandashkataka ñuka shungupimari wakichini. Kutin ñukanchikka khuyashka uyakkuna. Kishpichi Jesucristota katikukkuna. Khuyanchik Diospak munayta runata. Pay mandashkakunata ñukanchik shungupi charinchik. Mana Diospak munayta rurakushpa. Mana Dios mandashkakunata ñukanchik shungupi charishpaka. Imashina Dios munashka shinaka mana kawsay tukunchikchu. Ashtawan kay yuyta achikyachingapakka rikuytukunchikmi San Juan capítulo 4 verso 34 pishkashna minin. Chashna ninakukpimi Jesuska kashna nirka. Ñukapakka mikuna shinaka. Ñukata kachak yayapak munayta rurana. Pay tukuy ruray nishkata paktachinami. Kishpichi Jesucristopak mikuna shinaka yayapak munayta rurana. Chinallatak tukuy pay mingashkata paktachina rurana. Chaytami rikuytukunchik kishpichi Jesucristopak kawsaypi. Ashtawan rikusun capítulo 8 verso 29. Kay San Juan libro llapitik kaytaminin. Ñukata kachakka ñukawanmari. Paypak munayllata ñuka rurashkamanta. Ñuka yayaka ñukallata mana sakishkachu nirkami. Kishpichi Jesucristoka rikuchinmi mana paylla kay mundo kay pacha musamuskata paypak munayta rurachingapak paypak munayta paktangapak. Ashtawanpish ninmi ñukata kachak yayaka ñukawanmi. Paypak munayllata ñuka rurashkamantami ñuka yayaka ñukallata mana sakinga. Achkakunami ñukanchik yuyashkashina munashkashina kawsasuninchik Cristo Jesusta katikukkuna kashpapish. Diospak shimita yachakushpapish. Diospak shimita uyakushpapish. Pero kishpichi Jesucristoka yuyaypi charirka pi payta kachashkata. Imata mingashkata. Kutin yayapak munayllata rurakukpika manatik sakirkachu yayaka paywanmi karka tukuypi. Chashnallatak mikunanpish kan khuyashka uyakkuna. Chaymi kikinpish ñukapish kishpichi Jesucristomantaka yachana kanchik. Kallaripika yayapak munayta ruranata mana ñukanchik munashkata. Shinallatak shuk mingay shuk responsabilidadtami Dios kikinman ñukaman kushka. Chaytami paktachinata sustarina kanchik. Tukuy ñukanchik rurashkapi mashkana kanchik. Paypak shutita hatunyachinata. Paypak shutita allipi churanata. Shinashpaka kishpichi Jesucristopak shungumantaka imatatik yachaytukunchik. Yachaytukunchikmi tukuypi yaya Diosta kazushpa kawsaq kashkata. Chaypak washaka pay mingashkata, pay mandashkata ruranatami sustarin. Chayta paktachishpa chayta rurashpami yayata kushichin. Chaymi yayapish paywan karka. Manatik sakirka. Chayllatatikmi kikinpish ñukapish yuyaypi charina kanchik uyakkuna. Kutin kay ñawpa hatun yuyayta kishpichi Jesucristo paktachinkapakka kikinwan ñukawan shuk ari ninakuyta charishkatami rikuchin. Rikusun Lázaro wañushpa kawsarishkamanta San Juan capítulo 11pi kallaripika rikuytukunchikmi paymi ñukanchikwan purin ñukanchik manchaykunapipish. Verso 1 manta 3 kamaka rikuytukunchikmi Lázaro runaka ungushka kashkata. Chaymantaka llakillami kashka kanka. Kikinpish ñukapish manchaykunata charinchikmi.
imakunamantapish manchay katiyanmi shamunmi. Shinakakpika kishpichi Jesucristoka arinirkami imashinami Lazarota sustarirka, Lazaro manta yuyarirka. Shinashpaka ñukanchik manchaykunapipish krinami kanchik kishpichi Jesucristoka ñukawan kashkata. Hebreos capítulo 13 versos 5-6 pipish rikuytukunchikmi. Kantaka mana kungarishachu, mana sakishachu nishkamari. Chaymanta imatapish charinallata ama munichikchu. Kunan ima charishkakunallawan kushikaychiklla. Chaymanta ñukanchikka imata mana manchashpami hatun mandak Dioska ayudakmi. Chaymanta pipish ñukata imata ruranataka mana manchanichu ninami kanchik. Chay promesatami charinchik. Ñukanchik ima manchaykunapipish kishpichik Jesucristomi ñukanchik huchupi ñukanchik ladopi. Katikpika Jesucristo ñukanchikwan arinishkataka rikuchinmi ñukanchik kawsaypi ima tukuykuna mana paktaypaq o mana intendipaq shinami llakikunaka problemakunaka ñukanchik kawsaymun shamun. Chaypimi kishpichik Jesucristoka arinin. Chaypimi Jesucristoka shuk promesata kun. Verso 4 manta 6 kama San Juan 11pi rikuytukunchik. Jesucristoka nin ari ungushkami yacharkami Jesucristo karupi kashpapish. Shinakakpipish nin chay unguyka mana wañuchingachu. Tayta Diosta tukuykuna kanka allimari kangi nichunllami ungushka. Chay unguymantami Diospaq churi ñukatapish sumakmari kangi ninkakuna. Yaya Diosmi charin shuk propósito. Ñukanchik achka kutinmi tapurinchik ninchik imamanta nishpa. Filipenses capítulo 4 verso 6-7 pipish apóstol Pablo kaytami nin. Ama imata charina yuyaylla kaychikchu. Ashtawanpish Diosta mañakushpa payman tukuyta willaychik. Imamantapish Diosta mañashpa Dios solo paginichik. Chashna rurakpika Dioska kankunamanka sumak kawsaytami kunga. Chay sumak kawsaytaka pipish mana yachay tukunchu. Chay sumak kawsaymi kankunapak shunqutapish, kankunapak yuytapish Cristo Jesus manta wakichinga. Kishpichi Jesucristomi arinin ima llaki ima pruebaskunapipish ñukanchikwan kanata. Paymi charin shuk propósito. Paymi yachan imamanta. Katikpika kishpichi Jesucristo arinishkata ñukanchikwan rikuytukunchikmi. Payka kikinta ñukata sinchiyachin. Ñukanchik llakikunapi, ñukanchik pruebakunapi shuk manchachishka shina charikaytukunchik. Imamanta manchakunchik chari. Chaytaka rikunchikmi versos 6 manta 16 kama. Jesús llatikmi ñukanchikmanka fuerzata kun ayudan sinchiyachin ñawpaqman katichun. Lázaro ungushka kashkata yacharkami Jesuska. Shinapish mana chay rato shamurkachu. Chaykipami Jesuska yachakuqkunataqa hakuchik kutin Judea llaqtaman nishpa kutin tigramurka. Kishpichik Jesucristoka ima llaki ima prueba ima ñukanchikta manchachikuna tiyakpipish chaypimi kan sinchiyachingapaq. Ari karupi shinachari, pero mana kungarina kanchik payka ñukanchikwanmi kan. Chaymantami kikinpish ñukapish mana manchana kanchik. Ashtawanpish paylla pikrina kanchik, payllata mashkana kanchik y chashna ñawpaqman katina kanchik. Deuteronomio capítulo 31 verso 6 pi kay shimikunata ninya Diospaq shimi. Kankunaqa alli kari kaychik, ama manchaychikchu. Paykunawan makanakunkapaqqa shamushpapish ama manchankichikchu. Kankunata mandak Dioska kankunawanmi. Payka manatak sakingachu, manatak anchuringachu nirkami. Yaya Diosmi ñukanchikta ñawpashpa rin. Paymi ñukanchikta kanin ima llakipi, ima pruebapi, ima manchaywan kaqpipish, imata manchakuqpipish, manchachikuna tiyaqpipish ninmi kikinta ñukata. Kankunaqa alli kari kaychik, ama manchaychikchu. Imamantati mana manchana kanchik. Mandak Diosmi ñukanchik, paymi ñawpakun. Paymi arinishka, manatik sakishachu, manatak kungarishachu. Chaymanta kikin ñuka paypi krishpa, confiashpa katina kanchik. Katikpika rikuytukunchikmi San Juan capítulo 11 pika Jesucristo ñukanchikwan arinishkataka rikuchinmi kay verso 17 manta 37 kama. Kikinpaq ñukapaq yuyashkashina ima mana paqtaqpi, ima mana ruarikpipish, kishpichik Jesucristoka shuktik yuyita sharin. Payka paqtachingataqmi, payka imata runata charinmi. Kikin ñuka kaytachayta yuyakuytukunchik, pero shinapish mana ñukanchik yuyashkashina paqtaytukun. Rikunchik kaypi Lázaro runaka wañurka. Ñachaypi tukuy tukurik shinakarka. Shinapish rikunchikmi kishpichik Jesucristoka shuktik rurayta charishkata. Mana chaypi sakirirkachu. Chaymantami rikuytukunchik kishpichik Jesucristoka kikinpaq ñukapaq shuk mushuk ruraytami charin. Ama yuyashun ña chaypi tukurin.
ñamana kasunchu, ñamana kangachu ninatami yachanchik achka kutin imallaki ima pruebaskuna shamukpi kikinpak ñukapaj. Risashun Isaías 55, 8 y 9 kayta ninya Diospak shimi. Mandak Dioska kashnami nin, ñuka yuyayka mana kankunapaj yuyay shinachu, imata rurashpapish mana kankuna shina ruranichu. Hawa pacha kay pachamanta hawaman tiyaktaka kankunallatak rikungichikmi. Ñuka yuyayka kankunapaj yuyaymantaka chay shinallatak maywan yalli hatunmari. Imata rurashpapish kankuna rurashkamantaka maywan yalli mari rurani. Kishpichik Jesucristo mi yachan, ya Diospaj makipimi tukuy, mana ñukanchik yuyashkashina, mana ñukanchik suyashkashina, rurashkashinachu ruran ya Dioska. Chaymanta ñukanchik yuyashka, ñukanchik suyashka, mana paktajpi ama nishun ña chaypi tukuri. Mana, yaya Diosmi kanta ñukata huyashkamanta, pay ñukanchikwan arinishkamantaka shuk mushuk rurayta charin, shuk shina ruranata charin. Chayta mana kungarina kanchik. Chinallatak tukuripika kishpichik Jesucristo ñukanchikwan arinishkataka rikuchinmi. San Juan capítulo 11 verso 38 manta 40 kama. Kaypika rikuitukunchikmi pay rimashka shimikunaka paktana kashkata. Kishpichik Jesucristo yaya Dios imata rimashpaka chaytaka paktachiktikmi kan. Kallari verso kunapi nirka kay San Juan 11 pi payka mana wañungachu, chay unkuyka mana wañuchinapakchu nirka. Shinapish rikuitukunchik kishpichik Jesucristoka ñukanchik rikuypi mana ña paktaypaj, ña mana ruraripak shina kajpipish payka milagrota ruraytukunmi. Lazaro runaka ña chusku punllata pambashka karka. Chaymantami nin ñami ashnakun. Shinapish kishpichik Jesucristoka hatarichin, kawsachin Lazarota. Shinakakpika rikuytukunchikmi uyakkuna. Kishpichik Jesucristoka kikinwan ñukawan arinirkami, kikinta ñukata ayudankapaj makitakunkapaj. Mana sapallachu kanki, mana ñukallachu kani. Wakinpika chaytami yuyanchik, pruebaspi llakikunapi kashpa. Shinapish kishpichik Jesucristoka pay arinishkata rikuchin ñukanchikwan, paymi ñukanchik manchaykunapi purin, paymi ñukanchiktaka arinin. Kay mundo kay pachapi mana paktaypak, mana entendiypak shina kajpipish payka arininmi ñukanchikta ayudanata. Shinallatik paymi chay sinchi punllakunapi, llaki punllakunapika animachin fuerzata kun ñawpakman katinkapaj. Ñuka yuyashkashina, ñuka munashkashina ima mana paktajpipish Dioska shuk mushuk ruraytami kikinpak ñukapak charin. Shinallatak ñukanchikka pay rimashka shimikunapimi krinakanchik. Nirkami Lazaroka mana wañungachu, chay unkuyka mana wañunapakchu. Chaymanta hipataka paktachirka. Runakunapak ña mana paktaypak shina kajka. Imashinami chi Lázaro runa ña chusku punllata wañushka karka, pambashka karka, ña ashnakurka. Pero shinapish Jesucristo kanin hatari kawsachin kutin kawsayta kun. Chayllatatikmi kishpichik Jesucristoka kikinwan ñukawanpish ruraytukun. Chaymanta allimi kan kikin ñuka yuyarina. Kay último punllakunapi imashinatik ya Dioska paypak shimiwan kikinta ñukata animachishka yuyachishka. Uyashkanchikchu paymanta, mañashkanchikchu payta, uyakunchikchu, pay ima arinishkataka rikuchikunchu, paktachikunchu. Kishpichik Jesucristoka pay arinishkataka paktachintikmi. Ñukanchikwanmi kan. Chaymanta kikin ñukami ashtawantika shunkumanta payman kuchuyana kanchik. Mana yuyanachu kanchik kay mundo kay pachapi kikin ñuka imakunamanta suertemanta shina paktakushkata imapish shamushkata chaylayataka mana yuyanachu kanchik ñukanchik kawsaypajka. Diosmi tukuyta rurakun, Diospaj makipimi tukuy. Chaymantami kikinpish ñukapish shunkumanta payta krinata mashkana kanchik. Imashinami kishpichik Jesucristoka runaychayk tukushpa kay mundo shamurka, bautizarirka, rikuchinkapaj, payka yayapaj munayta paktachinamun shamushkata, kazurka, rikuchirka tukuy ñukanchikman. Ñukanchikpi chayta katichun. Shinallatik Jesucristoka shamurkami yaya mingashkata, yaya mandashkata paktachinamun kazunaman. Y chaytami ñukanchikpish runakanchik payta katikkunaka. Shinallatak ama kungarishun. Chayta ñukanchik paktachinapi, chayta ñukanchik ruanapika mana ñukanchikllachu kanchik. Paymi ñukanchikwan, paymi ayudanka, paymi makitakunka, paymi fuerzata kunka. Mana ima ruraypaq, mana ima paktaripaq shinakunatapish payllatikmi paktachinka, payllatikmi ruranka. Ya Diospajka ima sinchika mana tiyanchu. Chaymanta rikuytukunchikmi kishpichik Jesucristoka tukuytik ñukanchikwan arinishka kashkata. Kanwanmi ñukawanmi kishpichik Jesucristoka arinishka. Shinapish kikinka kutin paywanka arinishkankichu.
Imaleati kambas compromiso kaya Dios wanka. Ashimikan kaita yurina. Dios bendeciachon. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.